دیگەل بەڵاوبوونا نیشانên nexweşiya kolêrayê li başûr û navarasta Iraqê ji balwezareta saxlemiya Herêmê jî bikarînana hin ji zerzewatî li xaringeha hat qedexekirin. Ji bo rêgîkirin li vê nexweşiyê. Li eveyekê jî cûtiyarên dihokê dilgiran kirin. Çûn wekû ew dibêjin biryareka ji nîşkekê vebû. Lewra gelek zerermend bûyne û dixwazin saxlemî pêdaçûnekê divê biryarê da bike. Çûn bi ava saxlem evî keskatiyê şîn dikin. بخارنجها با همین عادة ممنوع کو بچیدن جاجير ممنوع کرد لپین مدا هم جوتیار چه بکنن یعنی نه انذار ایدا نه گفت فلان هیوه بخونه کن دخساره نبن امجی پا کری آورد دین ما گرت ایجارن ده هیوه 500,000 هم دین هیوه گفت خیر ما لپین مدا دیش لیکن یا دستکی دو دستگاه اول نای تفروتن دویا با مطعما بد با مطعما جوی دمایاش مطعما قطعه که نزاوج بر کل ایران زاوال باس را چه بوی الویره اف ازمه چیکر عربی لیجه تو چه مطعما هر اف جهجیره الویره تتا با مطعما تتا بکرینا وی گفت که اما گیتو بینی والله فخر مدری یا زر بد هم مفعولی چند روزه که هم سر و چو دویا تو بدری تو نفروشی ویدیو تو پاوی عادی عرجی هیویات کرد دویان دین عادی Rêveberê karobarên saxlemiyê jî dibêje ziyan vêketina wan haydarîn lê bitinê li xaringeha hatiye qedexekirin ew dikarin li bazarî bifirûşin. Mebez ji vê rêgiriyê jî parastina hewlatiyan e ji vê nexweşiya kujek. بله وک هر سال رهبری کاروبار خودپارستان ساخلمی رهبری گشتی اولدیف آموزش آموزگاری وزارت ساخلمی الدسپیک ورزه ها Li gorî ragihandina Wezareta Jîngeh û Saxlemiya Iraqê heyaniha 533 haletin helgirên nexweşiya kolêrayê hatîne tomarkirin. Lê li Kurdistanê heyaniha hîç nîşaneka kolêrayê nehatiye dest nîşankirin. Sîpan Amedî, NRT, Duhok.